ئەو مژیلی کومکردنا گول و گیایên xwiristî ye. Wî divê dukana biçîk senterekê çareserkirinê bi giyayên soroştî danaye. Mihemed endazyarekê kuştûkal ye. Belê ev kar e li bab û bapîrên wî bi wî maye ve. Digel wê hindê jî wî lêgeriyan û vekolîn û şahrezaiya xwe zêde kiriye ser karê xwe. Vê şûla geodermanî yan dermanî Kurdawarî herçend ku li bo bopîra ve mava bopîrê min ev şûlet kir berî 100 sala û pitir jî û yedme ev her derman giyoyê çêtkirin berî nûka. Ez xweşî ki endazyarê çandinê ku ixtisasya min ev ye ser geodermanî min ê xwandî û piştîngî jî dewre me yêdkirîn çendîn xûl me yêdkirîn Kurdistanê û derveyê Kurdistanê ser çêkirina û durustkirina giyoyên Kurdawarî nasîna giyoya vîca ev şûla geodermanî barapitirê nasîna giyoya yanî giringtir e ku tu piştîngî dermanê çê bikey. Gela car ev şaşe çê dibin hindekê tên mesela li wane giya çêkin derman çêkin li va giyoya bes şarazayî an jî giya bidirîsîna nasan. Hind welatiyên çareserî layî wî welgirtîn, behsa mefayê wan giya dermanan dikin û serbûra xwe vedigêrin. بله از بری وقتی چما شیخان مسئول را گرت من کلیت خو فحص کردن برک بمدر کف 12 میلیون بو گفتم من یه مزله اسات مهرا نک محمد من درمان بخبرن من اول برشکان باش من درمان اما من خار نهاد باش من درمان اسات مهرا من درمان لیره بخبرن مشکان و من درمان برن هاوید جارا کدی من درمان برن و دو جا اسات من درمان برن من هاویدن ویگوی یلالی من آب برم ندگل خوینه بله. نه تا مدت چند جاره او درمان خورن؟ خودی من دو جا خواهد نقله که مخارن گفتم یه مازن نهایتن از شما دکتری مشکاندن پاش اساتم من جای درمان برن خلاص من یک جار کار اینا از فرق بیم گلک باش بیم جار دوی کار اینا نما یعنی نکش حتی نکه و بو مای 5 سال کارتین بو هر نخوشه کدی ید قولون و معیده و اوید دیکشی من بو مالت برین دای کمنوان همیا استفاده لیکری یعنی اف وک علاج گیودرمانی وکی من استفاده لیکری من بو حساسیه حفکه کار اینا من رمل لها بی رملش نما محمد دیار diketin ku şêwaz û qebarê bikarînana wî giyayê zûra giring e bû çareseriyê çûnke dema li rêja xwe zêde dibît lewaneya mifa wekû pêtivî lê nehête welgirtin. Ewî serbûrên berî xwe li vê dukana biçîk kom kirîne û bi şarezayî dermanên xwe dide welatiyan. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akre.